abarevitu ba nkore media twabakira amazima twabatangira eshahe igindi basima munonga gumana mureba mukasubscribinga mukasharinga n'ibindi byone mu Rwanda mukora comments z'umukwana muteka abantu bireba buzima kandi tongera gusimira kimwe mbere rizoba nabaretera kimwe kuno mu irembo rye bwira yaze bitebyo no mangu yoni mbukunda munonga kandi n'ibintu birungi birukwegesa umunyankoro koshemereye kutambura koshemerire kujwara koshemerire kugamba bwenu ebintu bikubasa kugaroho urumi rwitu rwo bunyakari elisa nakore na tayirembo kandi atayira umushija mukuru mbweni nyena ngo abanza to yanjura tugandira amazina yara hasigara tugumuze abarebi bitu ba TV amazina ndi Mugabi Robert umutandiki w'icyo kigombe cy'irembo abarebi tunibenda kumanya Robert irembero kija wartandaka bwireki iremberi ryine imyaka mukaga ritandikije ukija wartandikira nkahi irembo kija nartandikira uwitu cyamuhunga katuma ahikuzara nartandika nareba ryagenda kubikubi ryayajuje amaju naryihayo nartwara sanga kiruhura naryo nareba ryasinga barezi anagira kandi rete mbara hata nareta hata cyo kigombe n'ukira kirimbara atambara noreba etawuni ni impango district haru mwera to mutana ndakumanya nabasa kumbara ninka honyine atambarara umurubiri ati kingambe cyo muntu narakuka kukimanya umurubiri urwife wano urwo mutawuni norabo mu kijungu ushuma Bible Institute warga uta Bible Institute ukika stage ya boda turi opposite na St Joseph's erishomero nangashe rya Mariyo w'imbabazi washikaho kabuzo tininza hirembo rye byira nibakusiye mu bataguriza aho mazima kandi mwene ugwija mwene atice uyinumvaga uyagire yaje atiti yaenda kujya mu nakwenda aho ubuzima natandikira he kitaguru mwene atumazima munywano wanje iwo wisha wasarwa nkahi ati nyo buzarwa bwanje ni cyamuhunga katuma bushenyi ukajyo ikintu rekancirite mba ikintu mwe kuko uri umuntu nokurura mushicweka atemera umuyoyo nkitandika kusindikiriza ate nanye nto yansindikire ko ate kingo ndakumanya ningasi abarebite kibakwenda ngo nabo betegereze nibenda kwetegereza iwe ebintebi n'umuntu ki waza afanye ni buri kintu cyo na umuntu nabakina wayidajati oguno yacintiremo iwe noho warebireho ningasi no wakoze ngutandike kintu ejo hati ece kintu kine unarebe kure ko mukura kwanje nkani impurura n'inkunde bitaguru n'inkunde byo buzarwa nchururo mukuri aho to kuntanga aho nchurure ngoma to kuntanga aho nchurure cyagamba cyona ichwatirine nebyo buhangwa aho to kuntanga hati cyankurura mu kityo nakura ndukunda munonga nubwo muzanogo nabe ninkunda no mwishomero nubwo babiro kunda uko manya kufitera umukuri niyo nintera umukuri ati umukuri na no mbanda ni intani sokero byona nicyo ati yote ni watkana ari umukuri hari umbanda ati bibyinende minyingi ari umukuri umurere umbanda byona nebyo konko murere no ruganda umukuri no rinyankori umbanda no rukiga ukija washomaho kashomaho binde by'abazungu ukija wazera kwa kaza yo narabo mu baraza nkuko nkorera abana n'abagabo wakomanko mu class bingana ki kakoma mu kibina cyakana pifo iba kweta senior fo uyu mushija genzire senior fo tabone we kwasirije rero hati ninye namazuma abantu betegereze abantu bita bakubana bakureba kandi abakunda munonga matwa twafutayeseho bitu twasara babo abantu kumana bakunda bakubuza reka tugaruke tumbaretire nyina kumanya abantu benda kumanya aba bantu bona nibingi nde group nyinshi nasanga hariyo n'abandi muri nkabangaye turya abantu 3 na 8
atiriri w'abantu kabona n'ubijo barisi woto bene mu managing ta ukureka ngo ubona wagumana abo kubarisa ati kubarise byo kurya bebe bitukurya nimbarise byo buzarwa ibintu byankore nibyo byo kurya biba kurya nicyo kurebera bariya Zmakani bwenu shina arahe barije mwenu ubona by'ubuhangwa abantu nabyo buhangwa hata mazu omukazi wa ninyenda ko omukazi wa kare nitwenda kumanya akaye twazata ombanyakari ninga si omushija we akaye twazata mbwe ntwenda tushobora habantaho hata mushija wa kare akabagira ubushija ikintu cyabe kimutera ishije hati kuwabiro manyangu wabo umushija sho yaheza kushwerera wabo umushija manya hato hati bakaba kwicumuke barukwasa ikiri koreka ngo hati wabo umushija batandika kwerwanira sho takikurwanira hati bakwicumu bakutebe hati niyo washitama wabanyineka batandika kushitama bakamya basi ugende tandika maka atotandikiraho niwe tandika kombe keke yawe kashuku yayo mbeke kandi umukazi ato mukazi ine ko kubabire nawe yaheza kushwe yaheza kukura bija bamugambo bugenyi hati ine migenzo yishenkazi yabira mukora amugambira ati batwaza bati mwenda muhana hati baheza kumuhingira yagenda hati kandi nawe bija bamuhama hega bamworeka ngo kwikigaruka kuteka na nyuko aza kutandika kutekera umushija bamutekera bati bateka amaju bagira bati efunguro yo mushije tura mushego igirete nyungu yo mushije teka baraho gamururo byinji bityo ato mukaza ba umukazi niko byabire babire abahatonora bakasisikarana ushanga umukaza yaho ajwira kasikati kakwikomu ushanga emeno yo agitireho zerangiza asadorini nebindi bachika baza kujye munwa nangwa bona shirango yagiye guhereza umushija kugira ngo aguje nabwita guteka ho blue band nabwo bakabujya usanga bari babishisha amazi n'ibintu byo tubunyakari amazi n'icyo tinsti kikaje bito no manya kwevuga nyinye vuga kushasha jo manya mwana bakaba nora hato umurembe ngo gwizire washisha abana bitu mazuma umwana bahereza kumuteka yembaga yamana bamwesere bamuhereza miliyoni 3 ngo je yavuga ati nimanya kwevuga kuyakireho yakaga tikidara tumundetere piki yanja yakwata piki yaje uturuza gatikidara tumwandi bakuna makwevuga ati nibivuga batanyivugiro kwevuga nangwa abandi bakija bacitwara ukundi abamwene batendereza iki kintu cy'ikikunda kucekirye cyevugo noyevuga cyevugo ikiti cyango ngakiye baronda rutashoba nanye kefundika ntyo mu rugamba rw'abantu bine mundu bikikiri icyo nari ibumbana amatiyo kori karema narubanzanye yombekiri butariti nemishabikagabeje mwirekeje umbarshariza weza ahortatina nanye kera sirante nyabuganga na rutomore ni mwimutse marakaganyu turebe jinsikaro butaka kwetara resirente gikarya yashobera bakambayo numunyongera marakambagambira kwa zakabu yarara kitanture genduriye turege kimukani gambe za komikeri ndane zanziri kabaroga za shadama cyamaganga ezati mwami nabugarika urutwazahenengera cyakabungeza kashaka nantanta mukika taguruka nazatande biregendo ubwo kazevuga itarangira ikiguma yobare ebukambi nujuhandika nuyimera utanu kuyivuga ubuhangwa ko kubuzamo ukuretere byabo ko kuzo mu buhangwa bukuretere byabo ko kwemerera watambura muri gendo ubugana byo nebyo sheme kuvuga no muri gendo ko kwemerera watandike byo buhangwe byevugo tandika ku bironda byisha bakabevuga bat ubuza bakabevuga bat bagira bat bakirana bat niyo tandika kugira ati naniye namazima ngo ushoboreho abantu bita bakutureba iwe mazima nkiwe emyaka yuwahisa groupe yawe yahisa nibizuke mu bwinemo kandi naniye no garuko bashoborereho ni mangu groupe obwiro bwahiza nukore imbaga zamani yogiremo mbaga nyingi mwene tendo twerezo n'imbaga nungi gishatu zamani zumugiremo mukaperformingo cyangwa nabandi abaruko tureba tukwereze mu rumo bakwete hati imbaga zitukoze ubutambi tubwine so nitwisha kuva hano mu butaho konka ebizibe bitubugabugino mu ryoro rugendo rw'itoro urugendo rwebyira
ebuzibu tukehikire tukemarire enshonga yebyetaga biturukwenda ikihango nesente na nekindi abantu twata mukono bakatwimusira mostere nkabebembezi ati tukabona yuko mwebembeza akagira cyo kintu nikirunja akakitama amani kuko turi group twine ibintu byinje biturukora aha ibitahiza akasente hati bakongeramo hati turiyo tukore kwanza tukora buri kimwe tuguza hati twabona abantu bakatwongeramo nushanga nitwe twakorakorana twagira itwa mazima nakwetegereza kandi mazima hati nkaho mu government abebembezi mshari mukwatira abantu kawo nimutse ko mukwatira za company zindi mukwatira hoki konka ururimi rwawe nicyo kitiniso cyawe wowe no gamba bitari byo mazima tine kuba kwasa kwetegereza kandi hati yo mazima ubati cyurugumeza mu nubasa tugambira ho nabwe ebirungi byo yihiremo kurugiro iwatandikira nyuma kikato ngo aho shikire nubora batine cyamani cyuhiremo konka haraha kantu kakina ko nore twonka kurugira hati na step itire kitukire naye hina kunyihiremo ninga tine cyarigiremo ibirungi mbine bi hati nyowe ndukutandeka icyo kigombe ikigenderwa cyanjye kikakiriye cyo kugira ngo ngarure ibyo buhango ni cyecho haza kinkureba aba bantu mbina ababo mbino byo buhango ikibago namagoba go namagoba go kereruka yenyo waginkene agaga gonka namagoba aha kubogo naza kucegeso umwana wacegeso ndijo ugacegese minwari we icyo cyo mwe nora bebembeza wa government mugize mutiyana mukora company mwana tumazuma company geji hari ku kireje nanye ngumbuzeho aha bazani bano bana mwabana nibareba jaba ina nasi yuma buzuma nanye mwere hatukurwa haterizo nasuno nagaruko byo bunyakari kure kujya ngo ninko kugwa nanye nasuno amazina gabon bakweto hamazuma aza ndebera jya hari abantu bakuri bari bakuriye amazina ni inamasukuriye iwe nuzarwa nkahi kabari kunguka kasara moja tereka nje kitagurure nyo nisirunje cyo wasamo bwire bukwingana ki omu group ejo giremo iyo kuza kugira ngo ije mu group eji okabareba ba performinga yo ukakihanka hi ningo kabashanga Diratio taha grupo nkenjera ni betandikira bwire boningwa aba bantu bakoze ibintu binji mwana kutaha mu grupo nyinshi ni ndani bashashuza iyo bakisha bakwiyo sente ninga bakaja ngo mbweni twashikana ngo taha mu mazu niyo sheberiye byo buhanga grupo je tubaranye yo sente tunabashobeye ndataha banakire grupo gikurugera ku rugo bwotahiremo iwe ne birunke byo kurebe byo shangiremo ningashi ibinduka cye yiwarebereho hati impinduka hari ni pango abantu ndeba okutagura nani programu ndi kuchikunda ndio kutagura hata ni itagura ibisho ngoro ndimanya so tuzamukoro tuzina kana ngendugo yoshemeli kora chintu nimbani mpura kare shemeli kandi ngo necyo cyo nikirungi omyaka mukeshatu urugero ko uri mu kinteke namazama nindeba muri umukonka kikakuzire munonga konka nindeba emyaka y'umwamara mu kigumusirize nindeba ngo ubwire umwamara muza kusingo so iwe nora ko myaka mukeshatu misho notekateka groupe gikubedita so groupe nindeba tuza kuba turike bani ndeba kare tubanditeka mwa amani nditeka mwa amani kurangwa ekingugeza kumanyisa iwe nkiwe nororwe na ngobe kimbwe niyo nkiwe nororwe na groupe je kera ko ihe muki Uteji
nimba nimyenda kare kushanga twaza nka mukoro kapafominga bafuna mikoro ndijo yo kubasa kuzaho katagura bafuna mwe n'akasente na n'izina no kumanya garuka mwene mazuma ati Robert sebo abantu bakene bakurebera kimwe akabone azabandebe nashanga group ya nungi mbe n'abantu babona ko bareba inkogo weno ryoti tukujya tutingu mu 7 twajya tutingu ngo bwene twajya tutingu hatushaze mutu akoma tukujya tutingu ni Yesu tugira tutira ego Robert sebo abantu bakene bakurebera kimwe ko ngana nyine kibuzo cyane kinani yenda kubuza kane pura abantu kunani ntambatambura bakugigamba munonga ngumanya abantu bakutabura abantu babunya kare ngo abantu bakubikuririza ngo abantu bina bacweze iwe kintecho namazimana mbubine ninga buza abantu nyenda ngo cenjesa abantu bakubwina konkashuwe umucweze no bamanye kikumanya kumanya iwe no tumanya umucweze ningira ngo ni ngaba abantu abutukwatwinda baburijo hati ibintu bikayija byahinduka ku rugakare umuhangwa bw'ensi bweruhangwa abantu abakweta abacwezi nibo babanduzo munsi nibo babire na Bible kweko bane tugambire gira ngo hakaba haruho ruhanga rukurebwa butunu atabona babire barya abacwezi bakabagura uko shanga bo bakabagendera umwanya shanga naguruka aha naguruka nagwariya naguruka mugongo nagogo bareba hatensa hiyagumire nesiskarra bagumano batuba mpora hatana nabajunga hibizire bagumamba baharana nibabaharana nababatwihamo nababatwihamo aha bwaki bakabarete binte barukwanga bemerra hatu bemerra ngo aha ngweze ngoma mutagaraka kuzitera kumukuzitera manyabiki atengoma kando bawacikamye kintu cyo buhangwa yes tenda yangi buri muntu wena aruho munsomo hayo no mucwezi niwe marika wa hato bakurana bagamba ngo unyonye ni marika wanje manye no ndire na byama na rote kine kandi kucyashesha cyaba ogwe no mucwezi we umurimo rwito rwa kari urwa hate na marika none buri muntu ayi no mucwezi cyangwa ukarara ko kiri kasita uyu mumweni yacetegereza ukarara ko kiri mazuma njyangu nukokwe wena ni namazuma ngo abantu abafana bakureba buri zo bakutubuza bahereze namba yawo ate namba yesemu yirembo rye byira wano ndo mutaguruzi wano ndo mwevuji wano ndo ma uburoburunji wano ndo buri kintu cyone cyasirine ne byira handike namba yesemu 0 mushanju 52 ashatu na mwenda nshanju nina nshanju na mushanju endijo 0 mushanju 2 nshanju nemwe anana mushanju ejo wagitera direct aha umwirembo rye bakaba kutwarambaga nitandikira ikitago mwebare munonga tebo mangomo wa kutaye isize abashija babona wo gumera bine n'abakazi barunje kaba yare musima sheko no yagubereho kandi akamera hariho yemuswaga CEO witu number 1 wenda utarabira ryeji wono basa kuntera asu 0 mushanju 8 mushanju 9 na mwenda 9 mukaga 9 nisha ninga shotire ya CEO witu 0 mushanju 5 bibira na mwenda 00 emwe mchecho cyonyine jabrezi